Жаным фида болсын сенің юлыңда, исімі матур, өзі матур, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалям. Ғасырларның, дәуірлерінің, дүнияның һәм ахиретнің бүтін низам һәм барлығын иң бәлиғ шәкілдә білдірген, нәбиләрнең дә шафағатчысы болған пайғамбарыбыз, хуш киләсең бу җиһанга, әһлән ва сәһлән, мәрхәбә я мәрхәбә. مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مجيبا كل داعي مرحبا مرحبا يا مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهي خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فاغترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Рахматы һәм мәрхәмәте безләргә шиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән. Аның кулында 2 дөньяның патшалыгы булган Аллаһ мүбәрәк һәм улуг булды. Ул Аллаһ һәр нәрсәгә кеше җитүчедер. Ул үлемне һәм тереклекне халык кылды. Йөкләмәләр йөкләп,
Сезне сынар өчен, кайсыларыгыз яхшырак гамәлле икәнлеген белер өчен. Ул һәр нәрсәдән өстен һәм ярлыкаучы. Ул Аллаһ кат-кат итеп 7 күкне халык кылды. Аллаһ халык кылган нәрсәләрдә үлчәүсезлекне күрмәссең. Күзеңне кайтарып күккә карагыл. Анда берәр ярыкны, кимчелекне күрерсеңме? Соңра икенче кат күзеңне кайтарып карагыл. Әгәр карасаң, күзең арып-тарып, өметсезләнеп кире кайтыр. Кимчелекләрне күрмәссең. Һич шиксез, дөнья күген яктыртучы йолдызлар белән зиннәтләдек, һәм ул йолдызларны шайтаннарга атылучы кылдык, һәм ул шайтаннарга кыздырылган ут газабын әзерләдек. Дәһи Раббларына карышып кафир булган кешеләргә җәһәннәм газабыдыр. Ул ут ни ямандыр. Кафирләр ул җәһәннәмгә ташлансалар, анда ишәк үкергән кебек яман тавыш ишетерләр, һәм ул җәһәннәм уты бик кайнар. Ул җәһәннәмгә бер фирка салынса, ул җәһәннәмнең сакчылары сорарлар: "Сезгә бу җәһәннәм белән куркытучы пайгамбәрләр килмәдеме?" дип. Кафирләр әйтерләр: "Дөрестлектә безгә җәһәннәм белән куркытучы пайгамбәрләр килде дә бит. Без аларны ялганга тоттык һәм әйттек: Аллаһ сезгә һич нәрсә индермәде. Сүзләрегез ялган, сез каты саташу белән саташкан кешеләрдән башка түгелсез", дидек. Ул кафирләр яна әйтерләр: "Әгәр без ул пайгамбәрләрнең хак сүзләрен тыңлап кабул иткән булсак, яки алар өйрәткән шәригать хөкемнәрен аңлап гамәл кылган булсак, кыздырылган ут әһелләре ичендә булмас идек", дип. Эш узгач гынахларын таныдылар. "Без гаепле", диделәр. Кыздырылган ут әһелләренә Аллаһның рәхмәте гаять ирактыр. Һич шиксез, Раббыларының күренмәгән газапларыннан күргән кебек, куркучы хак мөселманнар, аларгадыр Аллаһның ярлыкавы һәм улуг әҗре. Сүзләрегезне кирәк яшереп сөйләгез, кирәк аны кычкырып сөйләгез. Һич шиксез, ул Аллаһ күкрәкләр ичендә булган уйларны бик яхшы беләдер. Әйә үзе халык кылган күкрәкләрне һәм күңелләрне белмәсме? Һәм ул Аллаһ һәр нәрсәне белеме белән чорнап алучы һәм бик нечкә нәрсәләрдән дә хәбәрдар. Ул Аллаһ сезгә җирне йөрергә уңай кылды. Ул җирнең җилкәсендә йөрегез, теләгән урынында яшәгез, һәм ул җирнең хәләл ризыкларыннан ашагыз, һәм үлгәннән соң терелеп бармак Аллаһ хuzurundadır. Жаным фида булсын синең юлыңда, исеме матур, үзе матур, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti hem merhameti bizlerge şeksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen. Bugün ihtibarınızga canı çıkmışa hılkı çıkmaz diyen bir rivayetka anlatma şarh birecek biz. Bir gün yılga kultığında su bakası irkinlep, rahatlanıp yüzüp yürügende karşısına şoyan gelip çığa. Şoyan demek kıyrık ışında zehir inesi bulgan urmakuş tıkımlarındandır. Bu şoyan urmakuşu yılga tiren hem keng bulu sebeple yılganın ikinci yarına çığa almışa jafalana iken əvüzü şamasız aşağı iken. Bakanı kurgeş şoyan urmakuşu aytdı. Ey baka arkadaş, zinhar meni yılganın ikinci tarafına arkanda alıp çıkıp koy ala deyip. Baka saf köngüllü, izgilik süyüşen. Min alıp çıkıp koyar idim de senden korkam. Sen mene naşarlık işlersin, meni şagarsın deyip korkam deyip cevap bire. Şundan soň şoyan urmakuşu, ey baka bağır, zinhar meni alıp çıkıp koy. Bik yalvaram. Min senin ayaklarını, kollarını übem. Min de sine izgilik, yaxşılık işlermin. Hatta nesil neseplerini, balalarını da türlü naşarlıklardan saklarmın deyip neydi tatlı matur sözler var, barısında tize. İndi saf köngüllü baka bu tatlı sözlerge ışanıp şoyan urmak için özünün arkasına oturtup yarının ikinci tarafına yüzüp de çıkıp da gide. İndi yarga çıkıp jitim degende yar kıyalarına basır aldından şoyanlığın ite. Ol özünün kıyrık ışında bulgan zehirli inesin miskin bakanın sırtına vıcıldatıp batırıp da ala. Şundan soň baka ah deyip ıngıraşıp bu avurtu, bu ernişke tüzelmişe urmakuştan şitkerek gitip ah bu ne işlewin, ne işin bu yaxşılığım için mınday naşarlıkını mine işlisin, ne işin sen dostluk, kardeşlikке bulay hıyanat itesin deyip ıngıraşa zarlana miskin. Şundan soň şoyan urmakuşu bulaydı. Ey baka arkadaş, benim bu usallığım tuğmuşumdan, benim tabiatım şulay. Men bu jinsizlikten, bu usallıktan hiç vazgeçe almadım, hiç bunu taşlay almadım, dedi. Gaziz millet, bu rivayette şunday nasihatler var. Bunu açıklaganda biz şularını köngülübüzge alırga tiyiş. Burunғы babalarımız bulay degenler. Halklı halkından vazgeçmez, canı çıkmışa halkı çıkmaz degenler. Görəsiz, bu rivayette bizden için bik köp nasihatler var. Demek kişiler arasında da şunday şoyan, urmakuş halklı, urmakuş ruhlu kişiler var. Alarga yaxşılık işlesen, alar kara karşı naşarlık işlevleri mümkün. Demek, mınday münasebetlerde bizlerge zirak zihinli, kamil akıllı, sizgir bulunu nasihat itedir bu makal. Bu cihetten Ali raziyallahu anhu Efendimiz bulay degen, eğer de birer kişiге yaxşılık işlesen, sen özüngni anın naşarlığından sakla, sen anırdan saklan deyip buyurgan. Görəsiz, demek, şoyan urmakuş hılıklı kişiler, alarga it yaxşılık, köt yavuzluk deyip de halkımız arasında taralgan bir makal var. Özünüzge mağlum, dinimiz İslam'da izgilik, yaxşılık işlev
iң зур, iң büyük savaplı işlerden sanıla. Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu cihetten bulaydı. Seni izlemegen dostunu sen özün izlep tap. Senin yanına kilip halini bilmevşini sen özün barıp halin bil. Sana bulak getirmeseler sen özün alıp barıp bir deyip buyura. Görəsiz, bu hadis-i şerifte kişiliklilik, tuğanlık, kardeşlik köprülerine bu kadar ehemmiyet verile. Çünkü mındı münasebet kişilerinin köngüllerin yılıta. Tağı da bir ikinci hadis-i şerifte süykli Peygamberimiz bulay buyura. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yuldagul mu'minu min juhrin ve ahidin merratayn. Şın Müslüman bir yılandan üzen iki mertebe şaktırmaz diyen. Bu hadis-i şerifke karaganda da kişiler elbette kişilerden kişiliklilikni rahim küteler. Hem dostlar da dostlarından yaxşılıkını küterler. Çünkü muhabbet, dostluk ol iki yaklı bulsağına devamlı bula. Özünüz anladığınız, özünüz işittiniz. Saf gönüllü, saf ruhlu, izgilik siyüşen baka, bu şayan urmak için ikinci yarga çıkarıp koya, lakin onlardan karşı nindi yavuzluk, naşarlık ala. Hem mında tağıda bir ehemmiyetli nersakey var, baka, bu urmak işke, şul jirde, şul vakitte tiyişli dersini bire almadı. Çünkü şunda bir hikmet var. Vakitinde, oranında dürüstlükni, gadillikni yoklarga, hemen başkarıga kirek. Vaka miskin urmak işke yavuzlığı için bir cezanı bire almadı. Ama bir dürüst ders bire almadı. Özünüzge mağlum, bu dünya ol imtihan meydanı. Kişiler özlerine dostunu saylarga, onu öğrenirge, tecrübe eterge tiyiş. Kişinin köngüline, dini inanışlarına göre dostluk köprülerini tüzüp, kardeşlik basmaların tüzürge tiyiş. Canım fida bolsun senin yolunda. İsmi matur, özü matur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Günlerden bir günü Bilal radıyallahu anhu Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin bulmasına kilip "Es-salat ya Resulallah" dip aytdı. Ona Hazreti Resul yukudadır dip ayttılar. Şulay etip iki mertebe kurkem tavuşu bilen "Es-salatu hayrun minen naum" dedi. Bu söz Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ge hoş kildi. Her ertengi namazda şulay azan aytırga buyurdu. Bugünkü günge hatlı şul ravuşça namazga şakuru bizge sünnet bulup kaldı.